गुलाथो अस्तमे खुनु येले पन्जरा हंगुतु थिथि अन्नलिसे देवादान बिया दे दश गुलाथो अस्तमे खुनु येले पन्जरा वा पञ्चदान हनि गुख बुद्ध धर्मे दानिया युको हे महत्व दु मागु चिगु पारमिता मध्ये दान पारमिता न छगुख पञ्चरामले जमिने सैगु थिथि अन्न ची साखती दक्षिणा लगायत दान बिगु परम्परा दु अथे पञ्चा व खीर दान यातन दक्ले भिङ्गु दान कथ बुद्ध धर्मे यथान तगुदु
उकी पञ्चरावले खिर वा खिर दिएका रहेको चलन्तु सोनिगले सम्यक महादान न्याकिबले पिज्याकिपी दीपंकर बुद्धय मूर्ति बया दानबेगु चलन्तुसा वहे कथा यलय थिथेत्वाले दीपंकर बुद्ध पिनिगु मूर्ति सम्बन्धित खलका बया दानबेगु ख ठाउँ या दिन गो पंचदान यो दिन तो पंचदान खुनो मुख्य मध्य दीपंकर बुद्ध गे कार्यक्रम या प्रमुख अतिथि थे इष्ट देवता जी साधना या बेले इष्ट देवता थे तो पजरा ड्य ढेमय दीपंकर बुद्ध एजुले वनम श्री दीपंकर बुद्ध आयो र घाट युख अले पंचदा यो दिने दीपंकर बुद्ध यो प्रमुख प्रतिमा कठ ठासं ठासे बोई तै अले वो दीपंकर बुद्ध यत मेउ शब्द बही ड्य र गान ढ्याउ चलन्दो बाले बहिले वय तैम बही ड्य न ढ्याउ चलन्दो अथे वित समय ड्य न ढ्याउ चलन्दो सम्यक ढेगो टरंगो दान यानाली अले दीपंकर ड्य थापना याउ जो निन्ति वित समय ड्य ढ्याउ न चलन्दो वय समय ड्य दीपंकर बुद्ध या त न्यने तयाली अले वस्पोलिया संग ढेगो नेपाद्य यो कठ ढ्याबले थन चोपी बाह बैयापी छि श्रद्धेय वज्राचार्य गुरुपी अले साक्य भिक्षुपी सकल या त संग डगादै वो संग या त जिठा नेपाले चोपी बौद्ध छि अनुयायी पी जजमान पिस उपासक उपासिका पिस दे कम से कम न यल देशे छक्व अठेन्टु यल दे टोटा मेउ ठासे छक्व याना दे निको तो पंचदान पर्व रगा न्याका तैटौडु तो पंचदान पर्व छुनाप सम्बन्ध ढाल्लासन आज ध्याद्र दीपंकर बुद्ध नपठुयो सम्बन्ध नाप नाप बुद्ध धर्मयुगो अभ्यास दश पारमिता यो अभ्यास दो उके मध्य नापांगो अभ्यास का दान पारमिता यो अभ्यास कि दान पारमिता यो अभ्यास यो कठन तो पंचदान पर्व फन चिठा स्थापित जजुन चौंगुडु थो यथो दिनस चिथो पंचदान चिथो दश पारमिता मध्येले कसकै महत्त्वपूर्ण दान पारमिता उयो चरितार्थेन छिउ समाजे हामीले त्यो लेङ्कटेउ हिसाब त्यो महत्त्व चोछायो हिसाब त्यो चाहिँ सामूहिक रूपमा पंचदान याक्योपट्टि चलन जी पुर्खा तैठको जुल त्यो संवर्धन प्रवर्धन याफत डाल्लास छिउको समाजे दान पारमितायोपट्टि उइट हामीले सिरेतया छिउ समाज ल्याउने भई गु समाज समृद्धि लागि समृद्धि याक छिउ जगो मुख समृद्धि परिवार
समाज देश व संसार दकुसिको लागि कल्याण जीवन हिसाब तो यहाँ टाउपट्टि थो पञ्चदानियो जितो संस्कृति ख तो तस्के जोसा बजु जी दकुस्याम थे द थौ सफल या द ओरेनु पवत सब मङ्गलम किवदन्ती कथा पञ्चरा नेपाल समेत न्यास व जिन निदान से हनवै छुङ्गुदु